Oweregi motimore Meru, obila kar chung'o bura ma Mumias e kaunti ma Kakamega manyo jago moro ma hike 45 moyangi ni Simon Miller Alichi mane olorno ne nyithinde 2 ma johiga 1 kod 7 e ot ka otweyogi gi nyororo dichieng' gotieno maonge kod chiemo. Kaluwore gi jodak kod kwar nyithindo, kaluwore kod dak kod kwar nyithindogo, jagono osebedo ka tuono gi chiemo kata skul bende ok gisebedo ka gidhi. Jalup ruoth ma gweng'no Maraba Benson Ochango seyo jodak makono kuom deko goyo lipot ka obila ka nyaka sani achejno pok oyudi bang' kane oringo mi olal Meru. Nyithindo go tere kar jot mar nyithindo e gwenge ma Mumias. Sababisha bibi yake wake watoroke mara kwa mara. Utapata kama mahindi iko akiwa na unga atatoka nayo kwa baisikeli. Na bibi yuko hapa amngoje sasa atarudi ndio wapike wakule. Ile ambayo pia inanikanganya ni ya kwamba yeye anawafunga ndani, anahakikisha mawafungia wakiwa ndani kwa hizo meza ama kwa kitanda, lakini tena nje anafunga mlango na kifuli. Na watoto wenyewe wanasema mzee anatoka asubuhi sana mapema by around 6 kurudi kwake saa 3 ama saa 4 usiku. Watoto wameshinda wakiwa wamefungwa hivyo. Tukauliza kama nimekuwa mara ngapi, wakasema imekuwa akifanya hivyo mara kwa mara. Tukauliza mbona hamko shule, wakasema yeye ndio anaamua wakati anataka waende shule